Praise God, my son. Matuta sa mga pagpaminaw sa pulong sa Dios. Hallelujah. Akong hatag ang panahon, Pastor Bernie Magas. Tanan magaingon, God bless, Pastor Bernie. Praise the Lord. Hallelujah. Sa walay paglangan mga igsuon ko, atong andamon ang atong kaugalingon sa pagpatalingog sa mga pulong sa Dios. Hallelujah. Ning taknaa samtang nagpabilin ta sa pagbarog. Atong andamon ang atong mga panudlanan. Hallelujah. Everybody say hallelujah. Ingno nga kita mga igsuon makadungog na usab sa mga pulong sa Ginoo, sa mga mensahe mga kaigsuonan ko nga ihatag sa Dios alang kanatong tanan ining oras sa mga igsuon. Everybody say praise the Lord. Hallelujah. Ang Dios nagpabiling nagpakamaayo sa atong mga kinabuhi. Tanan mo ingon, amen. Naibalota mga igsuon nga kung wala ang atong Ginoo sa atong kinabuhi, hallelujah, wala gyud tay arang mahimo. Kung atong kinabuhi naa sa gitawag kalisdanan, naa mga igsuon ko sa gitawag mga kaigsuonan ko kapighatian. Praise God. Kung wala ta diha sa atong Ginoo. Apan salamat sa Dios nga kita nakaplagan nga naa diha kaniya. Amen. Ug samtang mga igsuon nagpadayon ta nga gitagaan sa Ginoo nga naay kinabuhi. Praise God, mapadayonon ta ug mapasigarbuhon ta mga igsuon nga nangalagad sa atong Ginoo. Amen. Samtang nagpabilin ta sa pagtindog, praise God, atong ablihan ang atong mga balaang kasulatan ining orasa. Tanan nga naa diha mga igsuon sa ilang mga lingkuranan. Samtang nagbarug ta mga kaigsuonan. Hallelujah. Atong ablihan mga kaigsuonan ko ang pulong sa Dios. Dinhi mga kaigsuonan ko sa Book of James. Hallelujah. Thank you Lord. James chapter 5 verse 7 ngadto sa 12 mga igsuon. Santiago sa atong mga Biblia nga binisaya mga kaigsuonan. Hallelujah. Amen. Andam na ba ang tanan mga igsuon? Okay, James chapter 5. Sugdan nato sa pagbasa mga igsuon sa verse number 7. Kung naa na mo diya sa inyong Bible, hallelujah, tanawan ninyo maayo mga igsuon. Basahon nato kini sa dayag. Hallelujah. Ingon ang Biblia sa chapter 5 verse 7. Hallelujah. Be patient, therefore, brethren, unto the coming of the Lord. Behold, the husbandman waiteth for the precious fruit of the earth, and hath long patience for it, until he receive the early and the latter rain. Be ye also patient. Tanan maingon patience. Establish your hearts. Everybody say establish your hearts. For the coming of the Lord draweth nigh. Grudge not one against another, brethren, lest ye be condemned. Behold, the judge standeth before the door. Take my brethren, the prophets who have spoken in the name of the Lord, for an example of the suffering, affliction, and of patience. Verse number 11, behold, we count them happy which endure. Ye have heard of the patience of Job, and have seen the end of the Lord, that the Lord is very pitiful and of tender mercy. Verse number 12, but above all things, everybody say, but above all things, my brethren, swear not, neither by heaven, neither by the earth, neither by other oath, but let your ye be ye, and your nay, nay, lest ye fall into condemnation. Praise God. Hallelujah. Gamhanan og balaan nga Dios nga among gialagad, nagapasalamat kami kanimo ning takna, O Lord God, sa kabuntagon. Panalangini kaming tanan, i-bless kaming tanan, O Dios, pinaagi sa mga pulong dumalahon sa imong ubos nga ulipon. Tuguti, O Dios, nga ang tanan kanamo amahan makasinati na usab karon sa pulong mo amahan. Hallelujah, nga makahatag Ginoong Dios kanamo og katagbawan, kay ang kambutang sa kalibutan dili gayud makahatag og katagbawan
apan ang imong panalangin Ginoo mao nay gikinahanglan sa tao kay makahatag ka nagkatagbawan. Busay bless kaming tanan ani kami aron maminaw si mga pulong, gamita imong ubos nga alagad ug nagaampo imong alagad nga ayaw o Dios tuguti nga magsinamok ang buhat sa kaaway ug ikaw o Dios magaabog sa nang buhat sa espiritong dautan. Bisan pa mas mga kababagas pagpatalinghog sa mga pulong, ikaw o Lord God, hallelujah, magahingilin sa mga dautan, sa mga kababagan nga gustong mo babag karon sa kalampusan ug sa revival nga may pakanaog karon. Hallelujah. Ayaw tuguti o Dios nga sakmiton sa yawa ang imong mga pulong in Jesus name. In Jesus name. Tanan mo ingon amen. Palakpakan nato ang atong Dios mga igsoon. Hallelujah. Lamanuha imong katapat mga kaigsuunan ko og igna nga maminaw ta sa pulong sa Ginoo. Okay, makalingkod na ang tanan. Salamat sa atong Ginoo. Praise God. O sa pipila ka mga gutlo, mga igsuon, makadungog ta karon sa mga pulong sa Dios. Praise God nga ato karong hiusahan. Amen. Nga pagkaon sa mga pulong sa Ginoo nya samtang maminaw ta sa pulong sa Ginoo, kinanglan aware ang tanan kay diha man gud pagpaminaw sa pulong sa Ginoo, diha pud mobuhat ang kaaway. Sakmiton niya mga igsuon ko ang angayan natong pagakuhaon karong adlaw. Muna kanunay gipahibalo na sa mga alagad sa Dios, mga magtutudlo, mga pastors, nga panahon nga naagan ita sulod sa simbahan. When we talk about hearing of the word of God, kikinahanglan bantayanan kayo na, kakanunay nato nang ipasidaan sa tanan nganuman kay dili kalikayan mga igsuon bisag unsaon natog pugong, bisag unsaon natog badlong ang kaaway. Everybody say amen. Mo saliut-ut gyud na siya, mangita gyud na siya pamaagi nga makadisturbo nato. Hello. Gusto niya mga igsuon nga kuhaon ang atong atensyon. Muna hinungdan nga ang kaaway magmadaogon na siya kung dili ta maning kamot. Amen? Amen? Kung dili ta magbantay sa atong kaugalingon, mudaog ang yawa. Ngano? Kaya ang trabaho sa panuway mga igsuon ko, pugnan ang tao. Ang trabaho sa panuway, kuhaon ang atensyon nimo para di na ka makakuha sa pulong sa Dios. Amen? O, daghan kay himuon ang kaaway sa ato. Mga kaigsuunan, hallelujah. Muna nga alang sa tanan nga niya karon dinhi. Everybody say praise the Lord. Atong bantayan ang atong kaugalingon nga ang kaaway dili siya makakuha og oras. Atensyon nato para lang sa Ginoo, dili para sa buhat sa kaaway. Muna hinungdan ato siyang hinginlan, badlungon nato siya og tagaan natog dakong importansya ang atong pagpatalinghog sa pulong sa Ginoo. Shout praise the Lord. Shout praise the Lord. Nainungdan naghisgot ang balaang kasulatan nga panahon mga igsuon nga igtitisok na ang pulong sa Dios, gihalintulad kini igsuon ko higala ko sa seeds, mga binhi, tanan mo ingon binhi. Lamanuhay mong katapat igna mga binhi. O kining mga binhi ay igsuon ko mahimo kini nga igatisok ngadto sa yuta. Igatisok ngadto mga igsuon ko og mabutang lang kiti ngadto sa mga batuan. Mao nay mga parables, mga sambingay nga isgutan sa atong Ginoo. Ang ubang mga binhi nabutang ngadto sa mga sagbutan, mga tunukon. Og ang ubang binhi mga igsoon nabutang ngadto sa agianan sa langgam. Gusto na ko emphasize sa atong taliwala karon nga kining giingon mga igsuon ko nga binhi nga nabutang sa agianan sa langgam, dili na siya makatubo igsuon ko. Ngano man kay kaunon man. Kasulay na ba pugas og maay sa inyong daruhan? Nga gikaon og sa may mga aon kasagara ana. Ha? Matingala ka kay nagdahom ka nga perting daghanang manurok, pero panahon og adlaw na sa ting turok tanaw nimo, magkinahanglan na pughulip. Ngano kay nahurot. Nya di la ba nimo mga igsoon mamalayan, di nimo mamatikdan, everybody say amen. Di nimo mamatikdan nga ngano man ay dagang kag pasumanginlan, dagang kag nganong naingani man eh. Pero wala ka kabalo sa paglakaw nimo human nimo pugas, mingadto ang tukmo, miadtong mga langgam kay matud pas Biblia kini nga parables, kini nga sambingay mga igsuon ko, agianan og langgam na ang mga langgam mutuka nianang mga binhi. Sa pagpangalagad nato sa Dios, pagpaminaw nato sa mga pulong, bantayanan kayo ni. Gikinahanglan nga ang kaaway, pag moabot na gani, magsugod na gani siya bawi, magsugod na gani siya kuha, magsugod na gani siya tuka sa mga binhi, hinginli na siyang daan, abuga na siyang daan, kay para makagitib, makaturok ang binhi, nga imong pagadawaton igsuon ko. Amen. Pero alang nako, bro ka ng binhi,
nga ibutang diha mga igsuon ko sa gianas langgam, dali ra kay na siyang abugon, dali ra kay na siyang bantayan. Ang pinaka problema sa Biblia mga igsuon kong giisgutan, kana bang binhing nabutang mga igsuon ko sa batuhan? Kay matod pas Biblia, makagitib lang naggamay, taon-taon maun sa man. Ang batuhon ba nakapugas na magbatuhon? Di ba, brother? Magbukas kag batuhon? Tingnan ko, nindot naman taning tubo man, pero pila ka adloy. Hingkiyos man. Ang laya man, sa may hinungdan ani. Pagbungkan nimo, panason man ang ilawom, bato. Nabutang siya sa bato. So, igsuon ko dagay bantayanan. Ang but pasabot sa Biblia, kanang mga kasing-kasing pong mga batuhon, but pasabot, dagay mga tao nga mudawat kadali, maminaw kadali, pero taon-taon, mga igsuon ko, dili niya mga igsagaag pagtagad ug maayo nga naman gahi siya kasing-kasing. Amen? Amen? Palakpakan nato ang Dios, mga igsuon ko. Upat man na kay isgutanas Biblia, ang uban pod nga binhi gibutang asa dapit. Gibutang siya gipugas siya mga igsuon ko dito sa tunokon. Ing tubo siya pero matod pas Biblia namatay ra gyapon nga naman. Kay gibalimburan sa mga sagbot, mga sampinitan, ming bulubod sa iya, ming tuyok-tuyok, gituyok-tuyukan siya. Matod pas Biblia na nalumos ra gyapon, namatay ra gyapon ang binhi. Anang upat mga igsuon ko usaray maayong gibutangan diha gitawag og good ground. Lamanuhay mo katapa digda nga good ground. Maayong yuta. Og diha ni ana mga igsuon ko suginlan ko kamo nining kabuntagon, gikinahanglan atong tan-awon ang atong kaugalingon karon kung unsa ba ni kay ang pugsanan sa binsahe sa binhi usbon ko dili ta pa disturbo mga kabataan nga nagdula-dula diha sa gawas. Hallelujah. Ato sila ipahaluna mga igsuon para makakat-on po ning mga bataa kay basin unya inig kadagko ana nila. Magsigir gyapon gawas-gawas tingwali. Labadlo nga mga ginikanan. Tudluan na to gud sila god pwede man ang mga bata na to. Pagtigsimba atong tudluan nga mutapad sa ginikanan. Kaya ato pa man ang kargo na sila. Unya kung dili gud na sila maminaw hala pang pigtingi gud na. Kay samok man ang mga bata pasagdan nato magdagan-dagan diha unya nagwali ta diri. Nagsimba ta. O asa naman si Jacent, Jasper, si Amites, si Doni, mga bata pangtapad ninyo. Tagaan na to nagpagkuan sa ila pagkat-on ni mga bata kay to. Simbatan nagdagan-dagan ra ni sila. Why maayo, dili maayo ang kinaiyahan. Sige, tapad mo mga bata sa kinikanan. Tapad. Hallelujah. Oh, dili man pud pwede igno nato nga kining mga bataan ni mga kuan ni. Mga gigamit sa panuway kay usahay kita raman ang hinungdan ani God. Usahay kining mga bataa gipangyawaan, wala na yawa wala lang plaster na to. Ala, ipalingkod na sila tarong diha. Okay, salamat sa atong Ginoo mga igsuon. Praise the Lord. Ang tanan maingon praise the Lord. Usbon nako ang upat mga kaigsuonan ko nga gidisenyo og nakit-an nato nga mahimong ehemplo. Praise God sa Biblia nga maong pugsanan mga kaigsuonan ko sa binhi. Mao lamang ang maayong yuta, isa lang. Out of 4. Sa diha nga upat ka buok mga upat ka klaseng yuta, usa lang gisgutas Biblia nga makaayog tubo, makapamunga, munindot, unsa man, walay lain ang good ground. Kita kay mag-uuma mangyuta, burag kini nga pagtulunan sa bingay sa Ginoo para gid nato brother Aling ba. Oh, kay mag-uuma man ta, dili man ta mananagat. Kay kung ibutang puntaan is pagpanagat, ang butag makakuha ba ta bisag ibis lang burag di kita kakuha. Kay di man ta suwito anang pagpanagat. Ang ato ani suwito ang pagpanguma, pananom. Everybody say amen. Mo nang gisgutas Biblia maayong yuta. Pag maayong yuta matisok nimo ang binhi, unsa may mahitabo? Ang binhi mong gitib. Maayo ang tubo, dili hilabtan sa langgam, dili batuhon, wala sa tunokon, dili agianag langgam, kundi maayong yuta, mutubo na siya og matod pas Biblia mga igsuon, mulambo na siya maayo og magdala na siya og bunga. Nga sa atong kinabuhi gusto ta mga igsuon kong magbunga gyud ta. Amen. Palakpakan nato ang atong Dios. Gusto ta magbunga. Gusto ta mo asinso, gusto ta mo lambo. Isgutan sa Sunday school kaganina, dili man ta mo lambo.
mga igsuon ko, kung dili ta makatuman, dili ta makasunod sa pulong sa Ginoo. That's why sa church, mga igsuon, ayaw gyud sa wae, ayaw gyud mga igsuon ko, murag biko ba nga sige kag kaon, maunsa man ka? Hay lamian. Ha? Aw sumhan, dili lamian. Lami pa na pirmero, pero dagan sa panahon, dagan sa pila na sige nimong kaon, murag di na ka mangwilik-wilik na kas kasumo. Mausap sa tambok, kanang baboy nga sana, tambok sa baboy. Lami pa pirmero, pero magdugay na murag. Wa na kay na, wa na kay sumak na kayo. Everybody say amen. Sa pulong sa Dios, ayaw gyud kasumhi. Ayaw gyud kay ngano man patay ang atong espiritual kung masumo na ta, di na ta ganahan. Usbo na ko, ang tanan nga niya karon dinhi, ganahan pa ba mo paminaw sa pulong sa Dios? Ganahan pa ba mo paminaw sa pulong sa Dios? Palakpakan nato ang atong Ginoo, mga igsuon. Kusog ka pagpalakpak. Hallelujah. Everybody say hallelujah. Dinhi ko mo point mga kaigsuonan ko sa pulong sa Dios sa James chapter 2. Nga atong gibasa mga kaigsuonan nining orasa at chapter 5. Nga matod pas bala ang kasulatan mga kaigsuonan ko. Hallelujah. Samtang naghisgot ko kaninyo sa pipila ka mga parables sa atong Ginoo, mga igsuon. Praise God, importanteng bahin nga susihon nato ang atong kaugalingon. Kay kita na mismo mga igsuon ko sa atong kaugalingon makasumbong, makasulti, amen, sa tinuod kung unsay naa sa sulod. Everybody say praise the Lord. Dili man na ikasulti sa imong katapad, sa imong ginikanan, sa imong mama, o ikaw baka mama sa imong anak, walay makahibalo. Ang makahibalo lang yun sa atong sulod, way lain ang atong kaugalingon. Nahibalo ba mo ana? Nasayod ka mismo sa imong kaugalingon. That's why kini nga pagtulunan karon, mga mensahe karon para ni sa atong kaugalingon. Amen. Kay iniana samtang maminaw ta, ay mao ba? Ingana gid ang kinabuhi. So pwede na dai nato usbon kung unsay naa sa atong kinabuhi. Nga dili angayan og hulipan pulihan nato mga igsuon kos mga butang nga maoy angayan at tubangan sa atong Ginoong Hesukristo. Usa may gisultis Biblia mga kaigsuonan. Hallelujah. Ingon ang balang kasulatan sa 5 mga kaigsuonan ko, verse 9. Ingon ang Bible sa Tagalog, huwag kayong mga pusalaan, mga kapatid, laban sa isa't isa upang kayo'y huwag mahatulan. Narito ang hukom ay nakatayo sa harapan ng mga pinto. Kunan ninyong halimbawa ng pagbabata at ng pagtitiis, mga kapatid, ang mga propeta na nagsipagsalita sa pangalan ng Panginoon. Everybody say amen. Sa verse number 8, mga igsoon, matod pa sa Bible, be ye also patience. Everybody say patience. Establish your hearts, for the coming of the Lord draweth nigh. Mangagtiis din naman kayo. Hallelujah. Ang tanan maingon, magpag-antos mo. Kanang pulong sa Tagalog, managtiis. Hallelujah. Praise God. Be ye also patience. Praise God. Ingon ang Bible mga igsoon, ingon ang pulong sa Dios, mangagtiis kayo. Dagay mga Kristohanon dili makaantos mga igsoon. Tanan mo ingon amen. Gisgutan ng Biblia, gitun-an na tandaan, gipadungog na tadaan, gisultihan na tadaan, nga pag-antos mo, buti pasabot, kining buwok pulong pag-antos, dili gyud malikayan, bisag unsaon na tuglikay-likay mga igsos problema, bisag unsaon na tuglikay-likay sa mga gitawag suliranin sa kinabuhi, dili man nato na siya imbitaron, pero moabot gyud na. Kamo, nang imbitar ba mo problema? Inyo bang gina-welcome ang mga suliran sa kinabuhi? Pero nga nung moabot man gyud na, wala may mangimbitar ana. Bisag ako di ko ana oy, kakapoy ana. Mahimo ta nga stress ang kinabuhi. Pag moabot ang problema, pag moabot ang suliranin. Amen. Pero suginlan ko kamo mga igsuon ko, bisag dili nato na siya imbitaron, bisag dili nato na siya welcomeon, musod gyud na mga igsoon, moabot gyud na sa kinabuhi nato. Unsa may gitambag mga igsoon, niingon ba nga atong Ginoo nga kung makristohanon ka, wala na kay problema? Giignan ba na ba bersikulong mabasa? Hello.
sa balang kasulatan nga kung mga lagad na kas Ginoo, wala na kay suliran. Oy, mudaghan pa man gani. Amen? Ngano makaingong kog mudaghan kung ang tao mga lagad sa Ginoo, magkadaghan ang suliranin, magkadaghan ang mga pagsulay, magkadaghan ang problema, ngano man. Bira-birahan naman kas kaaway sa una nga wa pa ka mga lagad, di man kanya birahan kay kauban man mo. Unsa man may imong problemahon sa wa pa ka mga lagad, ang natural lamang nga problema ang imong atimanon. Sa diyang wa pa kay pagpangalagad sa Dios. Pero suginlan ko ikaw nining orasa, sa diyang mga lagad ug mosunod na kas Ginoo, grabe kapuliki ang yawa, hilabtan ka para ikaw madaon sa imong pagpangalagad sa Ginoo. Mangita siyang pamaagi more. Madali magdubli ang suliran, magdubli ang problema. Ngano kay bira-birahan man kas panuhay. Mauna nga ang Biblia nagdeklarar gitudloan ta mga igsuon nga bisag unsa pa kadaghag himuon ang kaaway, bisag unsa pa kadaghan ang suliran, problema sa kinabuhi, timan niini ang padayon nga gisulti sa Ginoo nga matud pas Ginoo mga igsuon ko, padayon lang sa pag-antos, pagpangalagad sa Dios nga mapadayonon. Kaya ang pag-antos mahuman ra mga igsuon hangtod sa pagbalik sa Ginoo. Busa akong iwali sa tanan karon, ilabi na sa mga kaigsuonan nato, mga followers nato sa social media, sa live streaming, dili mawala og di mahurot ang pagsulay, problema suliran sa kinabuhi, samtang niya pata niining kalibutana. Sabtan ba ninyo mga igsoon? O kung ang mang inasal unlimited rice, ang pagsulay sa tao unlimited pod. Amen. Amen. Oh, kita mga tao gusto tag unlimited, gusto ta mga igsoon. Ang atong gustong unlimited kwarta. Gusto tag unlimited kanon. Gusto tag unlimited mga igsoon sudan. Munang kasagara pa mo adto ganig syudad, pangitaon dayon ang unlimited rice. Hello. Hello. Pero magisko tag pagsulay, di nagyuta gustuhan ng unlimited. Problema, di nagyuta gustuhan ng unlimited. Kawadon, dili ta gustuhan na. Pero suginlan ko kamo, bisag dili ta gustuhan na, mo padayon na siya sa pagduol sa kinabuhi nimo. Unsa lamay atong pagabuhaton giingos Biblia mga igsuon. Hallelujah. Be ye also patience. Tanan mo ingon, be ye also patience. Sa Tagalog nagaingon, mangagtiis kayo. Sa atong pinulungan, unsa man na? Unsa na? Ingon ang Biblia mga igsuon, mangagtiis kayo. Sa verse number 8, nagaingon ang Bible mga igsuon, hallelujah, pailob kamo. Sa verse number 7, everybody say amen. Pag-antos, pailob kamo mga igsuon. Hangtod kano sa isa ka tuig, duha ka tuig, tulo ka tuig. Dili pod hangtod-hangtod. Hangtod sa pagbalik sa atong Ginoo. Makapailo ba ka hangtod sa pagbalik sa Ginoo? Makaantos ba ka hangtod sa pagbalik sa Ginoo? Palakpakan nato ang atong Dios. Gusto nining orasa mga igsuon ko, everybody say praise the Lord. Pag dumalahon ko kamo sa mensahe na gayon, examine for the inside. Ang word nga examine, kasagara nato na madunggan asa dapit. Hello, naminaw ba mo? Kanang pulong ba examine, asa man na dapit kasagara madunggan nato? Sa ospital. Kano sa amang ka mo adtong ospital? Kano sa? Kanang naay? Bation, nyon saon man nimo pag-abot sa ospital. Uhigda ra ka dito. Injeksyonan ka dito. Patumaron ka dito sulpa patiwas. O sa may buhaton nimo inigabot nimo dito. Ha? Magpa-examine sa doktor. Ayaw gyud duol sa doktor. Ayaw
Ayaw yung duol, magpa-examine ka sa dili doktor, kay di yun nakabalog unsay sakit nimo. Ang bot pasabot sa examine, mauna siya mga igsuon ko ang mo tanaw, mo search. Wala pa ka mo maayo ana. Wala pa'y resita ana, ginatanaw pa lang kung unsay imong balatian. Everybody say praise the Lord. Examine for the inside. Ang pagtulunan nato karon, kita mahimutang samas doktor. Everybody say praise the Lord. Ang imong kaugalingon, ang atong kaugalingon, mahimutang makahibalo, makasusi kung kinsa o gunsa ang atong kinasuluran. Nakadungog pa mo tanan mga kaigsuonan. Oy, buragang uban wa man. Nakadungog pa mo diya sa likod. Ako magtanaw-tanaw man ko inigwali nako sa likod. Mo tanawon tagyod mo kay basig na uban ba sige wali dire nya lain po ninyong topic dia. Naraba te kaigsuonan dire ni simba dire sa una. Basta muwali nako magwali po diya sa bangko. Iyang walihan iyang katapad. Mag-Sunday school ko dire sa una, mag-Sunday school po diya sa iyang katapad. Ang kakuan na tong tawhala kay pag magbuhi na kong bersikulo, iya pong sikon iyang katapad niya. Di man na maon ang gisulti ni pastor. Perting bright tagyod. Hello. Eyes to the board. Napa mo dire? Napa? Mata dire sa dire, mata. Napa dire? Tanang naminaw ba itasang gamot? Na. Pipila lang kay gayon, kagutlo. Atong paminahon sa makadali ang pulong sa Dios. Hallelujah. Sa ako nang ginaingon ka ganina, ayaw lagi pa disturbos kaaway. Kanunay na to na isulti, ayaw gyud pa kuan sa kaaway ay patintal. Amen. Ang pulong examine mga igsuon ko, ang examine, praise God, na term na nga gigamit sa ospital, mga doktor, mga igsuon ko. Pagtanaw sa balatian, sa sulod, sa lawas sa tao. Di hapon sa atong kaugalingon karon, pupwede nga kita mga kaigsuonan ko, mahimong doktor. Yes, doktor gyud ay taane. Dili para sa uban. Napoy uban magpa-doktor-doktor pod. Sa may mo sakit. Kon man ko gihilantan man ko. Tumar og say kasagaran ng ilang ipang tumar og paracetamol. Sakit man akong diri sa likod. Tumar og sa tuyang ingon. Ang para sa kidney ba? Ha? Oh, doktor na ni Strinday. Ko try. Say mo pa doktor ta. Say mo gibati gani sakit lagi akong diri niya. Gilantan ko. Tumar og ko try. Maayo kayo. Sakit akong kuto-kuto. Tumar og ulcer. Tumar og ulcer. Tumar og Kremil-S. Oh, di ba? Magpa-doktor-doktor man ta. Sakit lagi kayo kung ulo. Tumar og paracetamol. Tumar og biogesic. Di ba nga? Magpa-doktor-doktor ta. Pero igsoon, mauna ni karon ang Biblia nagaingon, examine yourselves. Hallelujah. Everybody say praise the Lord. Karon, ikaw pwede di ay makakita. Dili sa imong isig katao. Tanaw ni mong maayo, i-search ni mong maayo ang imong kaugalingon. Tanawa unsay diferensya. Everybody say amen. Nagkanunay na ako ng giingon mga igsoon. Kung panindutay lang tagpitaka, matupitaka na ko. Ako itong gida, kay mo, man. Kasi na ipitaka diya da. Bag, kana na lang bag. Ano ni bag? Ayun, nag-abrihe. Okay ka ng bag, pitaka. Kani, kabala ka mga igsoon kay ako lang din giihimplo. Ambi po ng bag ni mo, pastora palihog. Kay maghimo ko gihimplo sa inyo. Kay usay manggod ka magwalit, agwa ihimplong. Uban mo laayan ka rin. Okay. Pero butangan tanig mga ihimplo, butangan tanig mga ilustrasyon kay para ang uban nga hingatugon makamata. Amen. Amen. Murag ang Ginoong Jesucristo ba tanaw sa Ginoo nga murag di man kay sila makasabot dili makuha ingon Ginoo. Tanawang mga langgam, katong mga iyang giwalihan tanaw pug mga langgam o di nakamata na. Namang tanawa kinsa may makaihap sa buhok. Ingon ang mga tawo tanaw pug buhok niyang gitanaw kay kalbo. Bago pa nanubo, unsan pag-ihap ana. Amen? Lambot ako'y pasabot, mo gamit ang Ginoo mga kuan, mga istorya ba para makuha lang ang atong atensyon sa pagpaminaw sa Ginoo. Amen? Amen? O karon kinsa may nakakitaan unsa man unsa pitaka.
Karon kining pitakaha mga igsuon, di man ni inyo na dili. Nindot kayong pitakaha Pero tigong nindota. Pero kabalo ba mo kinsa pilay suludan Ha? Pangutanan ako ninyo na isodwa. Burapog inyo. Kabalo ka. Ay, kung abrihan ako ni Gwa. Nya pustahan na dayon ta pildi mangyud ka. Pastor di ay lugal pa na kay pustahan ay. Di ba? Kumusukol ka na ko ron. Walay laing nakabaloan na Esther Lorena ang tagiya. Dili ka magpataka og istorya kung sa isodan pila isodan kaya ang nakahibaloan ang tagiya. Nakuha ba ninyo? Bisag ipaburot-burutan pa na niya, papel na yung soda na. Maingon na yung kagburuta kay spitaka, pangilad manas mangunguot. Bagagyo kayo. Pero ang nakabaloan ang tagiya kung pila isulod. Kung naabagyo isulod ni. Nakuha ninyo ang bot pasabot? Wala ta kabalo kay dili ni ato. Ang nahibalaan nato, ang ato ramong mga pitaka. Amen. Amen. Sa mga igsoon ganadala tag pitaka pero ang tinuod mahadlok tag dol-dol sa namaligya kay watay kapalit. Usay dagko kay tagbag. Tanaw nimo mga igsoon pag maglakaw, ana-anaan pa burag na isod. Pero mahadlok tag makasipa tag itlog. Mahadlok tag makasipa tag mga mambuak kadasing makasala tado atay kabayan kay kabaluta way sulod sa bag. Ibalo ba mo ana? Pero daghan tag kwarta bisa pag makasipa kag itlog nitog manok. Bisag makasipa pa kag botelya o baso baka mga mabuak kay imo masipa wa kay kahadlo kay kabalo ka nga yung pitaka puno og kwarta. Di ka maadlo kay puno og kwarta imong bag. Pero guwaysod amping gyud kayo. Amen. Amen. Kuhaan na kay basig makuhaan ako ning sodan Everybody say praise the Lord. Sa may bot pasabot na ako ana brother Alec. Ang bot akong ipasabot sa atong kaugalingon, ikaw mismong nahibalo kung unsay naas kinasuluran. Daghay mga tao makita nato brother Rudy moadtog simbahan. Dili ta kabasa kung unsay sulod silang kasing-kasing. Ang makabasa ni ana ang iyang kaugalingon niadto siya simbahan. Unsa magyoy tinuoray nga pagbati niya panahong moadto siya sa simbahan sa Ginoo. Examine what is in the inside. Dagay mo atog simbahan pero ang ilang sulod wala gyoy pagbati sa Ginoo. Tanan mo yung praise the Lord. Maayo kay sinina. Tanaw nimo Kristohanon kayo ang dating sa sinina. Kung mo talikod tanaw nimo tagas kay mga buhok. Tanan mo yung hallelujah. Ignem katapat, hallelujah, brad, sister. Hoy, mga igsoon ko, kung sa United Pentecostal Church, patagasay ang buhok, walay putol ang buhok, apil ang pagtulunan, nindot kay mga sayal, kay tagasog mga sinina ang sakop, niini nga kongregasyon, mga igsoon, pero wala ta matapos diha, gikinahanglan tanahon og susiho nato, ang atong kasing-kasing. Basin mo abot ang panahon, tama na lang taas og buhok ang babae. Basig mo abot ang panahon, tama na lang ang nagsayal ta. Og kampante na ta, og manipayo na tang makadungog nga,
Ganahan gyud ko sa tagayupisi kay nagsunod Dios pagkabalaan. Pero mga igsuon ko, tanawa usab ang imong kaugalingong kinasuluran. Basin wala na'y pagbati, napugos lang ka sa pagsunod, wala na'y kalipay sa pagsimba sa Ginoo. Dying in the inside. Naaday nangalagad, Brother Ali, nga dying in the inside. Ang iyang muadto sa simbahan ko na lang kanang siya na. Pakitang tao na lang. Sister Maniego, may na lang makitaan ko ni Brad nga dasig. Tinuod bago ka nga dasig. May na lang makitaan ko ni sister nga naisimba ko. Ignon ko nga Diyos nun. Tinuod ba ka nga Diyos nun? May na lang makitaan ko sa mga tao nga mosimba ko matag Domingo. Kung ang tao nakakitang mosimbag malipay sila, mga igsoon, wala tay question ana. Ang question nga dako diha ni ana, kita sa atong kaugalingon moabot og simbahan na bagyoy tinuod nga kalipay, panagmaya sa pag-alagad o pagsimba sa atong Ginoo. Amen. Examine in the inside. Susiha, magsigitag kaawit na. Ginoo. Sunod. Ang kinabuhi nga nagkinahanglan sa tandog mo. Pukawa. Perminti ta mo ingon sa Ginoo susiha. Perminti ta mo ingon sa Ginoo pukawa. Igsuon ko kung ang Ginoo atong giiglan susiha, sawa pa nato nagiingon sa Ginoo, nahibalo na ta sa atong kasing-kasing nga uga na kaayo, luya na kaayo, buak-buak na ang yuta sa kainit, wala na'y tubig. Mga igsuon ko, nangalagad tag Dios. Mga igsuon ko, paning kamote nga imong mabate ang gahom sa Espiritu sa Dios magapaulan sa atong kinasuluran. Dying inside, dry inside, uga. Tanan mo ingon uga. Bisag unsaon mga igsunog awit, kung uga dili ka kahinuklog, dili ka kahilak sa presensya sa Ginoo. Bisag usab dahik mga igsuon, wala kay gibati mga igsuon nga kalipay sa Ginoo. Ngano man, ugang uga, tigang na tigang. Tanan mo ingon amen. Tanan mo ingon amen. Unsay atong mas maayong buhaton ani mga igsuon? Examine your heart. Burag wala gyud gibati nga kalipay sa pagpangalagad. Padayon sa pagsimba. Padayon tawag sa Ginoo. Sangpita siya pakitabang sa iya. Kaya ang atong goal mga igsuon, samtang nagpaabot tas pagbalik sa Ginoo, ang atong pinaka-goal, makalahutay ta hantod sa pagbalik. Kung atong nabatyagan ang kalipay sa pagpangalagad, dili ta mahunong, dili ta muhunong sa pagpangalagad. Kung ang kalipay nga gibati niya sa atong kinasuluran. Bisag unsa kalayo, abot. Bisan baha, makaabot. Bisan lapok, makaabot. Bisan way gasolina, makaabot. Bisan naayo sa kaluya sa lawas, makaabot sa pagsimbangan naman. Ang kalipay nga gibati sa sulod ning dughan ko, muawit ko sa Ginoo. Bahalag ignon kasi mong silingan, oy Dios no na day ka, pinagig biyay-biyay, mukatawa ko kay malipayon ko, moadtos balay sa Ginoo. Mag-enjoy ko, bisag biyay-biyayon ko, kay naay kalipay ang akong gibati sa akong kasing-kasing. Amen. Dili ka kahatag sa pledges kung dili ka malipayon. Muhatag ka nagmugot, walay panalangin. Di ka kahatag og tithe sa Ginoo kung walay panalangin, kung wala kay kalipay. Shout praise the Lord. Paminaw ni mo mga taong against mga igsoos pagtulunan sa Ginoo. Kaya nga naman, wala kay kalipay. Giignan ako ang taga-Balubo, pipila lang kaadlaw. Pagbantay mo, kay niya na, ang nagpabadlong kaniadto, nibalik na sa pagsimba,
Be aware. Everybody say praise the Lord. Unsay bantayan mga igsoon ko, ang buhat sa kaaway nga makaguba sa atong pagpangalagad sa Ginoo, bantayan nato ang atong kasing-kasing. Shall we say praise the Lord? Lahi kayo well kung mga lagad ta nga naatas kalipay. Kay dili babag ang ulan, dili babag ang lapok, dili babag ang kawadon, malipayon ta nga nangalagad sa Ginoo. Palakpakan nato Brother Lolok ang Ginoo. Kaya ang kalipay nga gibati sa sulod ning dughan ko, mudahig ko sa Ginoo. Oh, kaya ang kalipay nga gibati. Kinsa may krisis karon? Kinsa krisis? Oy, ako ra krisis. Bulahan dai mo. Kaya ako rin may bating krisis. Pero malipayon kong mudahig sa Ginoo. Malipayon kong magwali sa pulong sa Ginoo. Malipayon kong mga lagad sa Ginoo. Ang krisis, dili mo na kong babag sa akong kalipay. Kinasuluran sa pagdahig sa akong Dios. Shout amen. Samtang nagpaabot as pagbalik sa Ginoo mga igsoon, iksamina ang kaugalingon. Sa ako nang ginakaingon sa introduction, dili welcome ang pagsulay, dili welcome ang krisis, dili welcome ang mga problema, pero musod ug moadto gyud na sa atong kinabuhi. All we have to do, the Bible challenges us, be ye also patience until the coming of the Lord. Asa tama ng atong pagantos, asa tama ng atong mga igsoon kong pailob hangtod sa pagbalik sa atong Ginoo. Amen. Oh, nagibalita karon kamatay. Linog baha. Abnormal na ang dagan. Madawag na tog abnormal na ang dagan kay karon nga panahon dili nating lunop. Amen. Dili naman ting lunop karon, ting init na untaron. Pero usa ka gabi ning agi adtong kagabi gipakalitan tas kinaiyahan mga igsoon. O gabi niyo ang tagiyag nagbuot sa kinaiyahan ang atong Dios. Kung moingon siya kanamo abot na gani nang ingana nga sirkumstansya, panahon nga panghitabo, ako makapamalandong kung moingon dayon ko samtang naghigda ko mga igsoon, kung buhian sa Ginoo ang dapit mga igsoon og kalamidad, nagunahon na ako, walay safety nga dapit. Bisag unsay hunahuna nimo nga nagpuyo ka sa safety nga dapit, walay safety kung suguon na sa Ginoo ang kinaiyahan para pagbungkag ana nga dapit nga mga taong garbuso ra kaayo nga naa diha nagpuyo ni anang lugaraha. Tigumon sa Ginoo mga igsoon ko ang tubig, ibundak ni ana mga taong garbuso, wala kay mahimo. Wala tay mahimo. Busa pag-abot sa ulan, mata ko kaayo mga igsoon na malandong ko Lord. Kung kining dapita, kung unsa ning lugaraha, walay nakaila og walay nangalagad kanimo, kining ulan pwede himuon nimo nig buhawi, ibundak aning dapita, walay mabilin nga usa nga buhi. Pero Ginoo, naapay mga katawhan nimo nangalagad aning dapita. Lord, ipalurang ang ulan. Lord, hununga kung naamay kalamidad. Pugni Ginoo, pinagi sa imong gahom. Taud-taud ming burnout mga kaigsuunan. Everybody say praise the Lord. Everybody say praise the Lord. Igsuon ko, sultihan ta ka, walay makapugong sa kinaiyahan. Ang Diyos lang mga igsuon. Ang Diyos lang. Nga nung naay nangamatay, baga ang duot sa mga tao. Gipanglamoy sa yutag na tumpagan sa mga building. Panahon sa linog mga kaigsuunan, nangamatay silang tanan. Mga baskog silang lawas, nangamatay sila. Mga igsuon ang Biblia nagdeklarar, nga nung nahitabo ni kalibutan, nga talikdan o salipdan sa Ginoo ang iyang naong, o ang iyang igdulungog, iyang mga igsuradaan para di siya makadungog para sa mga tao nga nagpadayon sa ilang pagkagarbuso, nagbuhat og mga dautan, hindi sugoon sa Ginoo ang kinaiyahan sa paghasmag anang dapita. Wala kay mahimo. Amen. Search your heart. Examine yourselves. Amen. Kay wala tay laing kadangpan ang tag-iya sa kinaiyahan. Amen. Gamay lang bikil kung di ganahan ang Ginoo sa ato, pwede tumpagon ang bukid at ngan ang mga dalan. Watay mahimo na. Pwede ignon sa Ginoo nga ang uhot ibalhin niya sa kasiklan.
Nagtumong din na pwede. Kinsa to katong ang suba dito sa sa to nga lugar wel sa Katiil. Oh, kadungog ba mo? Barangay. Dili diha suba. Pero sa andap mga igsuon ko, karon nahimo ng suba. Ang suba nga tuara sa layo, gibalhin sa Ginoo, tunga sa barangay. Ang tanang naagian, patay, hantod karon wa makita ang ilang buhing, ilang lawas. Wala. Kay sila nagdahom secure kay ilang dapit nga gipuy-an. So usbon ako, walay secure nga dapit sa kalibutan. Pusa sa matag karon ugon niya, examine yourselves. Lord, daghang kalamidad, pun ako kanunay sa imong presensya. Dili unta mo layo akong pagbati sa pagpangalaga diha kanimo. Bantay kanunay, ipaduol ay mong kaugalingon sa Dios sa kanunay. Ang kasing-kasing nato atong iduol sa Ginoo mga igsoon. Kay kung wala siya, wala gyud tay arang mahimo. Kung sa may gibati sa inyong kinasuluran karon, walay revival, uga kayo, bisang pag-ampo dili na ganahan. Dili na gani gusto makakita sa mga kaigsuunan. Pag-ampo sa Ginoo, Lord, search my heart and change my feelings. Sultihan ko kamo nining orasa. Kining atong kasing-kasing na adiri ang atong pagbati. Feelings, emotions, naapo dili ang pride, naapo dili tanan pagkagarbuso sa kinabuhi. Muna ang Ginoo masuko og tao, ngano man kay ang tao garbuso ra kayo. Kapila nagiingon sa Ginoo, nagkinahanglan mo sa ako ang panabang, nagkinahanglan mo kanako. Kapila giingon sa Dios nga kung ang tao walay Dios, walay arang mahimo. Pero usahay ang tao magpagarbo sa kaugalingon, wala nay pagtawag, wala nay pagduol sa Ginoo. Church gani adinhi karon. Hallelujah. Everybody say hallelujah. Search and examine what is in the inside. Panahon mag-ampo ta, mabati pa ba natong presensya sa Dios? Panahon nga moanhi ta sa simbahan, mapil pa ba nato ang iyang gahom? Ayaw pagarbo kay ang kalibutan mga igsuon ko. Kalaglagan ang abtanan aning kalibutan. Walay maka-escape. Walay maka-escape. Tung niaging adlaw kung wala giundang sa Ginoong ulan. Tung niaging adlaw kung gituloy-tuloy niya ang ulan duha ka adlaw. Mubuhi siyag mga buhawi. Mabuhi pa kata. Totally erase. Totally erase. Diha gipamatud-an sa Ginoo nga ang tao wa gyud arang mahimo. Gisultihan ta niya. Busa nining orasa mga igsuon. Examine what is in the inside. Pwede ba ganaon ni imong kasing-kasing? Dukduk ka, ay hinay lang. Kayo sahay ang pagbati nato paturapak lang bisag lapas nas kabubuton sa Dios di na maong gibuhat. Nagpadayon kay ang gibati niya. Pagbuhat sa dili ang ayan, gipadayon nining orasa, stop it. Amen. Ayaw pag hinambog sa imong kaugalingon. Ipaubos na to tong kagalingon. Kung naaman diri sa atong kinasuluran ang pagpagarbo, sultihan ko usab kamo, niya usab sa atong kinasuluran ang pagpaubos kaugalingon. Asa may imong padagon karon ang pagpaubos ug ang pagpangalagad ug pagpasinsuso ug magpabilin nga pagantos atubangan sa Dios ug magpagarbo ta sa atong kaugalingon, church. Manindog tang tanan mga igsoon. Ang usa ka sakyanan. Ang usa ka sakyanan. Mupasutoy sa pagdagan. Nagatay nangita ang mga nindot ka sakyanan. Pero mga igsuon, bisag unsa ka nindot sa sakyanan. Di ba? Nay sakyanan gusto nato kahidlo ang sakyanan. Uwi nasingan nato ang sakyanan. Maayog tanaw na to nga kinahanglan atong sakyanan pero maminti sinaw. Everybody say praise the Lord. Pero sa labing tinuod mga igsoon, ang mga tao mo tan-aw sa imong sakyanan, kung nakay bagong sakyanan imong ginahinluan, bisag putik gamay mga igsoon ko nga hugaw nga motapot sa sakyanan, trapuhan dayon og wasingan dayon. Pirting kinang kintab kayo makita nimo moagi sa imong atubangan mga igsoon ng sakyanan, makaingkon ko pagkanindot sakyanan.
moray mong ma-appreciate ang sagawas. Pero abi ninyo ang driver nga tuwa sa sulod, dili ang kahinlo sa iyang sakyanan ang iyang gibantayan. Kung gitanaw man yang kahinlo sa gawas sa sakyanan, ang padayon ng gitanaw sa iyang sakyanan kung naapabay sulod ang tubilanan. Kita magpadagan tag motor, maoman po. Sa sigig dagan ang motor, magsita ko na una, napakay tubil ni. Busa, ang driver ang naa sa sulod magsigig tanaw. Kay basi unyag mahubsan, dili nakaabot ngadto sa iyang padulngan. Kita ingon nga sakyanan. Everybody say praise the Lord. Tanawag maayo ang imong kinasuluran kung naapabay suod. Naapa ba kay suod o wala na yun? Kayang sakyanan nga wala na itubil, muhunong ka na. Bisag unsa ang gusto nimong mahitabo diyan ang sakyanana, wala na nay mahimo kung wala na gyoy tubil. Bisag unsaon pa nimog uyog ang iyang tubilanan, bisag unsaon pa nimog uyog ang iyang tangkis gasolina, dili na siya makahimo pas pagdagan nga naman hurot na. Hibalo man ta kay halos kadaganan sa ato driver man ta. All we have to do pagtanaw nato nga reserve na moadto dayon ta sa tubilanan. Ato dayon kuhaon mga igsuon ko ang palit dayon ta gasolina. Amen. Amen. Atong patubilan dayon mga igsuon. Kay para makaabot ta sa atong panaw sa kinabuhi. Sa imong pagpangalagad karon, gitanaw ba niyo maayo ang tubilanan, gitanaw ba niyo maayo ang tangke? Ambot pasabot kung kita ang sakyanan, ikaw mo yung nahibalo ka, ikaw mo yung driver anang sakyanan na. Tanawag maayo, church, paminaw mo maayo nako. Tanawa, makalahutay pa ba na hangtod sa pagbalik sa Ginoo? Makaladaghan na kay pagsulay, daghan kay kalamidad. Hapit na mo balik ang Ginoo. Nangausap na ang dagas ka panahunan. Giawer ka karon, pagbantay. Ingon ang atong bibasa, be ye also patience until the coming of the Lord Jesus Christ. Dagay atong nakita ng mga kaigsuunan, kumpiyansado kaayo sa ilang pagpangalagad karon. Nadunggan hinaot nimo karon. Tingali gikaplit, gikuhit ka karon sa imong kasing-kasing. Pagmata, tanawa ang imong kakulangon. Hulipi, pulihi kini. Kay kining kakulangon dili ni magpulos. Walay kapuslanan kini. Kay kitang tanan nagpaabot sa pagbalik sa Ginoo. Ang tanang kahuyang walay kapuslanan. Mga igsoon padayon usad sa unahan. Pagligon sa pagpangalagad. Butangig kalipay Ginoo ang among kasing-kasing nga kami makalahutay sa among pagpangalagad diya kanimo. Susian yung kaugalingon. Nagsimba ka, nabati bagyo di mo tinuray ang lihok sa presensya sa Diyos. Uga na ba kayo na, kulang na bagtubil? Sakyanan, dili nakakapadayon kung wala na itubil. Kinsay nakabaloan na, dili ang mga taong nasa gawas. Kinsay nakabaloan na, dili na mga tao, mga igsoon nga igor ang niltanaw sa sakyanang miagi. Ang nahibalo pag maayo niya na, ang driver nga naa sa sulod sa sakyanan. Hapit na maurot ang tubil. Problemado na ka. Kay layo pa kayong tubilanan. Church, nining orasa, ning taknaa sa pagpaabot nato sa pagbalik sa Ginoo. Ang tanang mga kalamidad timailhan sa nagsingabot o nagkaduol ng pagbalik sa Ginoo. Abli ang atong altaran mga igsoon. Come on, church. Come on. Hallelujah. Hallelujah. Chika pa ang tangki, chika pa ang inyong panudlanan, chika pa ang inyong kasing-kasing. Tanawa. Gitudluan ta padayon sa pulong sa Dios. Hallelujah. Makahimo ta sa pag-altar calling. Dinhi sa altar calling, dinhi nato pangayoon sa Ginoo ang kusog. Dinhi nato pangayoon sa Ginoo ang dugang kaligon. Tanang mga pagpailog. Hallelujah. Yes, hallelujah. Yes, hallelujah. 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 Mga kaigsuunan diya sa Ginoo,
Hallelujah. Ayaw pagkakuntinto lang nga igo ra kang moabot sa simbahan. Dagay mo ingon nga Dios nun ka. Dagay nakakita nimo maingon nga ikaw nangalagad na sa Ginoo. Ayaw ka kuntinto niya na. Ikaw nga naa karon. Ikaw nga niya dinhi sulod sa simbahan. Susiha ang imong kasing-kasing. Sige. Sige mga kaiksunan. Hallelujah. Sige. Hallelujah. Hallelujah. Sige. Unsa naman ang imong pagbati? Pagbati ba nga Panginoon ang nar sa imong kasing-kasing? Come on, hallelujah. 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 In the name of Jesus. In the name of the Lord. Sige. Susiha ang imong panudlanan. Susiha ang imong kasing-kasing. Hallelujah. In the name of Jesus. Sige mga dalaga, mga ulitaw, nanay o tatay, mga kaiksuunan o mga kabataan. Sige modol ta sa Ginoo. Sige modol ta sa Ginoo. Hallelujah. Sige modol ta sa Dios. Examine the inside. Hallelujah. 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 Amen. Yes. Hallelujah. Sige mga ikson. Magpadagayday ang Diyos sa mga panalangin ng Espirituhanon. In Jesus' name. In Jesus' name. Sige, kung gusto kang musinggit sa pandaig, gusto kang muhilak sa presensya sa Diyos, gusto kang magpakatagpaw sa liyok sa gahom sa Ginoo, sige! Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Jesus. Come on. Pagkataho mo, pagkanindot, patyagon ang presensya sa Ginoo. Siya ang atong katagbawan. Hallelujah. Ang Diyos mo'y katagbawan sa tao. Dili makahatag og katagbawan ang mga bahandian ng kalibutan. Sige dool sa Ginoo. Gipangitaban nimo ang katagbawan. Ayaw pangita sa salapi. Dili nimo makaplagan ang katagbawan sa salapi. Dili nimo batunan ang katagbawan sa kwarta. Dili nimo makuha ang katagbawan sa mga butang aning kalibutan. Sige church. Hallelujah. 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 Yes. Ako nagapangita mo sa katagbawan sa presensya mo. Ikaw ang gipangandoy ko sa kinatibukan sa kasing-kasing ko. Awiton ko ang gamhan ng ngalan mo, magasimba ako.
mo. Amen. Ikaw ang gipangandoy ko. Come on. Sa kinatibukan, sa kasing-kasing ko, awiton ko ang gamahan ngalan mo. Ko ang gamahan ngalan mo. Sige, daigo na to ang Diyos. Magasimba ako diha sa trono mo. Yes! Oh, daigon ko. Daigon ko ang buhay ngalan mo sa Espiritu Santo ug kamatuoran. Himayaw na to ang atong Ginoo. Hallelujah. Sige mga kaiksuonan. Yes! Ang Diyos mo'y magapuno sa atong kinasuluran. Ang Diyos makahatag og katagpawan sa atong kinasuluran. Come on, church! Hallelujah! Come on, clap your hands to God! Ang atong mga kasing-kasing puyanan sa Espiritu sa Ginoo. Hallelujah! Hallelujah!